Abarozi ba Kitara TV nkubatangira mu nteekanize n'Orubazo rwawe amabara Julius Kyomuhendo omulisa azarwa n'abamoli kandi nkubatangira mu nteekanize itwabaire nayo ekiro kikaba kya sabite biro kwezi 29 otwabaire alado hotel Masindi kandi twatiga kyali mahule nti tukimanyire kurungi hati buli omuntu nyarungi ebyo bulambuzi Mbunyoro nuwe omunyoro kati muisiki Everest bananuka twoki nuwe barangirire kuba nti nuwe ya nyarurungi webyo bulambuzi Mbunyoro yasingire bagenzi be omutekanize n'Orubazo rwawe nkabulikiro tuyino omusajja wa maano ekitinisa mpayiro mugisa takuzoka muno batutugambe nti reka tuyije tumurumbo mwayo muka Masindi Kigulya mu kyalo twagamba nti reka tumufune kandi nuwe Muzeyi Katusabe James. Muzeyi Katusabe James ali mu sajja yasomere ebyokubala ebitabu batu atina betu kubaliza nti akahumura emirimo yaye da kya kwatali akokozesa emirimo yaye omuka kulima na biki ebyo nebiri tujja kuba tubimanya muno kandi wayenda kumanya ebyafayi bya Bunyoro. Muzeyi Katusabe James ono aina organic rider muno kandi tujja kuba tubazana waitu omuguru amoti tata nkutangirira Kitara TV ninyonkize kusemero n'okuro Luizero makaganga hano Kigutangirira muno Julius Kigulya gambita Kigulya tuliyo kyonka twino musana biro beno gukwaka yakamu baito nakajura kakatonya wiki nkayibire zirabiroho hati kandi kuli musana omusana abantu bakutema muno emiti omusana emiti abantu bagituntu izi bagihamwa makara bakusiba bagitema niye muhali ebikuleteza n'omusana guno kuba mwingi guti abantu bekambire emiti bantu bakutema kuombeka abantu bakutema makara bantu lero balaho nkwenda weyanjura abahara abarozi ba Kitara TV otugambira mazirira kubaza amabara gawe waitu abatakumanyire boyongere ko bandi bakumanye abarozi ba Kitara TV ngoza kubasima muno habokuba barozi barungi kandi mu kujumbira TV yaitu okubani mugirora kandi kubasaba mwikala TV ege mutagirugaho amabara gange bakunyeta James Katusabe Uganda mba mzazi kandi empako mba moti nzarwa omusajja yahumire mbere musimuno bamwetaga John Mugungu kandi omusajja ogwo akaba munyoro omukama muno akaba munyoro omukama kumara emyaka nyingi obusumi buli bweira obukama ni bukyali bwa mani muno okira na hati buli babwetaga Bunyoro Kingdom Government tiwali institution kubira hati buli bagetaga Bunyoro Kingdom Government musajja ogwo Mugungu akaba munyoro wo mukama kandi yababo omuhalabo ababaire aborkwatu orumukama orubaitaga rwensanju na babiri emyaka yenkago okwo mwatano ne yenkago akaba mukama kya yabairo akaba satito winyi gafwabusa wakabiri QC ba QC ayatulize mukaga na mwendo myaka niyeje hatumusaijo ogwo Mugungu yaba mwebembezi wa isaza bamuho isaza Kiryandongo Kibanda yakora emyaka mukaga yaruga Kibanda yaija Bururi hano yakoraho Bururi no ihungu hano yakoraho emyaka nkese nawe yareta yaringa haya maze kureta yaringa ekarumuka na kore mirimo ye na alisa kusumika hika yarumuro ubumezi wensene yata akatamagwe kinana nena humire mirimo ye munsi muno hati nyowe kandi nkaza arumwaka gwana na munana tine myaka nsanyu nesatu yobukuru kakoraho mukoti Masindi ndi mutafuta wemisango narugira mutafuta sazi no babaita interpreter mutafuta wemisango ona maziraho ngakora emyezi ntaitu mwaka nkagumu 2 na resigninga natahira company baitaga Uganda Hotels Limited hali nakozire emyaka 3 nimpereza ombitongole bikwahukana kandi nketorora Uganda eno yona hali ntakoleire luno karamoja Uganda yona kajetorora gulunka bayotoro kabali Kisoro Mweya Chobi Kampala Jinja na torohona hata sazi no hali nkubaliza bino emirimo nkajimara mwaka gwe kienda na mukaga Uganda Hotels joiri hano nagaruka omuka cyo kuba nagarukira omuka
kabuko musajja nkabanyina amagezi gange go bitabo taikare kuwonka nakoraho had venue new court view hotel ya Masindi naho ndi mubazi webitabo nabara emyaka 2 narugaho aho naho nabitaisura nagenda had venue hotel naho nabara yebitabo nakora venue na yeri Masindi hano nakora emyaka 2 baitu mubyona nkaikaraho muno ha radio BBS kakora BBS kumara emyaka 3 nekichweka ndi musome wa makuru nisoma makuru ninsoma ebirango natandikaho na programs onabaire ha Masindi radio BBS katandikaho program ya olunyoro rukunyukire twatandika Kwegesa olunyoro rukunyukire kandi nyonka bani nkura program ejo twatandikaho na program eyemirwa y'obuhangwa bwaitu abanyoro Kitara twatandikaho na program ebyo nyoni ndi akubyebembera kandi akubitandika twatandikaho na program eyemibazi yenzaro nayo ngimanyiri twarwaho twatandikaho na program eyenga nikyo nemfumu nebikoikyo byona twabitandika BBS yayatikira habwe emikoro gitwali tulesero twakora myaka 2021 ho narugireyo katuma rugiro okuno nagenda mahoteza gambiro gaira kyonga naho nayikaire mahoteza ganayikaire mwago naho ndi musajja mukuru habwa kintagenda muka nkayikara nkarora ekyo kukora kira kuyikara hano nintalibana n'abana bato kana abana bato bakwende bikaro byaitu wewe bakarani bagamba ati mwenda kuhumura bakani bagamba twenda kuhumura baze ibanu batulemesese hati kanyo hali kabani nkobona manager wange yali mwana muto muisiki ntagonza antine kuba kuswa kubanyine kyakweta kungamba kanda kutina agakani muzeyi wangu onu ndamugamba kana nyonyenka ni mutina nanyo mwana omukuja kutandika kumchomera asobeze bintu kamugamba kuje gamba kizeyi kino nakyo kandi ati nakyo amna agamba nanyo nangwa leka ntahe nata karugwe mwaka gwa 2010 baitu around there 2010 na taisura emirimo hatu na taisura emirimo nagaruka mukahano twaikara na mukazi wangu twatandika gukora emirimo yaka twatandika yo kulima mukazi wange n'warolero rusiku hati nyowe ndi munanasi na biringanye na cabbage na nanasi mulirejo ekuruga mfami yaitu hati tuho kyonka myaka 23 tugimazire tuho ntukoraga ntupakaza baita hati ntaisulire kimu office pikiza myaka 13 ntaisulire kimu office hati obo no mkyala tumbo inobati mutusembeza nakana mwazire myaka kimu musweranga ine no mkyala wawo musajja yu hati nyona muri batabani bangana na bahara bange kusweranga na mu church tukize myaka 10 hati kyonga kuruga twatandikire kuyikaranwa twikizaga habo kuba 10 jesi yejwe twikizaga kike kyabayiro koranti wakerere wagenda mu church kole mikore kyabayiro kyandetereze okerere wagenda kole mikore ejo nkabandi mu orusigazi naka sento inako kayi karo ne motoka yero hali nke yawe ni mvuga no kuvuga hati ya norana abantu bayindi kandi limbitinisa obusumyo muni nkora Kampala mu Nairo hotel tukuyikana bebitinisa basayini ngama rundi nintekeza garundi maybe ndisangwa ninswera nayo no wakabiri akumuleka ntakini cyonga ngati sangwa ninswera ni wakabiri kambaze nkolege bintu ebindi tukana tupakasa tukora kindi bayi tumazire myaka aga kandi ngoza kubagamba mwinawo bahati bana bayinga abana tulina nabo bana mukaga abo mkyago abazara mukaga baroho bona bakubaira musanyi baitu first born ogo akafa baita baroho bali mukaga baitu ngoza kubagambira mu myaka eja 5 twikaino mkyaro ogo takanganaga ne kiro neki takabohoga mugugu akagutukya monje nyonka yirukira kutangisiriza ngo wewe otagenda tikagenda gano mbaze kuteza maju tuwe mukaza izenyi zile kwese myaka aka
oba bokuba sente zikabawo maye baba biro bino bakuba bakuli hakifukana agamba hati nyo binde America sente zo zikabawo baitu kandi nobugumisiriza hata abantu tubakyagumisiriza ebintu tubakwenda kutunga hakizibu na kiro na kimu takwenda atungo tali baine kuona kwenda buli kaira ekalala walevo niyejo erete tekere musete etaro fluctuation zino nazino up and down itakubyenda baiti ichu tulikaire kana bana tusomeseze twinawe kazo nabajukuru mbabo kubarora hata umukurora mijukuru nyaka nyakabiri wa muisiki kandi tali wo mmoja cyokana baboje nyina bohana kandi bona nichi tukurolera kuyeregereza ha myaka yaitu still nichi tukurolera nabana hata zairo ntubanyena halali cyonga cyo tuli tukurolera kugamba lete mwana atabona abona arwa tukwete nanasi na alia nekitoke ntema na alia na fizi buziratandika ntwara mu isomero nibasoma bakusoma bona bakusoma baruhana obomezi nikuba baire butyo baitu I'm not regretting tinyine kinkwe ejuke kyamani kandi no muchachi mbayo ndi mukristayo omuchachi yetu ya Kiema Church of Uganda kandi ndi chairperson wa community bible study muchachi yetu kandi ni muntu mukristayo kandi murokole ayikiriza Yesu Kristo kuba mjoni wange Omukozi mwaka gwa 13 na mukazi nawe ali mukristayo kandi mukazi ogumukurora ali chairperson wa Mothers Union Mothers Union ya Kiema Mothers Union ya Church ya Kiema Paris Mothers Union ya Kiema Paris tugambiroza wazaro mwaka gwa 88 mukama ke yabayireho busumyo mwaka gwa 88 omwaka gwa 88 akaba Tito akaba Tito wa kabiri Tito gusa Tito winyi yabayiro habo kwa na nyokuija na isenyo kuja kumuha obakabali weibohora kumwe na mubasa hoga ngende wakira basayija ni muhura tuli hoima ni muwa tuli buhimba no isenyo wabusumye bakabali nakora ali weibohora nubo bamuherire ogenda kulinda isaza lya baguzi buli bali yataka kikube nabaza gaho mukama nanyo ni mpura ndikana kato mpura mukama sati to winyi makwa na mnana Kumanyisa ni wakabali mukama kusumiwo hati otugambire nti watandika oli mubazi w'ebitabo mubazi w'ebitabo busumiwo mwasomaga kwikakayire cyane kweti twaso ati arohe bya senior ya kana ya mukaga hati akakaguza ku karundi muno hati kubare ebitabo busumiwo bo nyo kama senior ya kana ngona garukira aho yakane kuzoka iri yamani ikaba yamani osumyo kandi ati busumi bulijo nebizamu twakuraga bya Uganda twakuraga bya Cambridge mu America mu Bungereza manje hati nyo ebitabo twasomaga mu stages stage 1 bagetaga elementary stage 2 nibageta intermediate stage 3 nibageta higher stage 3 ya kasatu ekikusana na hati biro tukubanza na certificate ntugenda ha diploma ntugenda na degree okiregereza hati haya niyo degree diploma niyo nanka intermediate certificate niyo elementary hati wamara kubisoma kandi nebizamu ebyo tuyikare bya hano tukayikare bya Bungereza ni muyikarira kiro kimu nabangereza ko ni bayikare sahigo nanyo hano ni muyikara ni mumara bizani bayibasoroze papa ni bayiteka munyanyi nizigena nibasibera kuri nizigena zigaruka hano mu Uganda masomero hali bayikaririye no usanga nayo ukoze no mujungu kuri nayo wahika no huro ina uburemezo nogaba kwingana ogakubona bayi hakiri bantwaye munyenyika bikorera kuri rero mugurusi likabali amani muno hati yaro mukababa inga bali bayikira idare wanga hano mutyawo cyetu kino taro ni wenga ni nyonyenga uteka kubona umuiho gombora liona I think so kusikira na myaka yaitu ni nyoye ikira idare ya intermediate hano twali bataito abo kubanti tata wakaba mukuru mbukama abo kuba tata wange cyo kubanza no kubanza akaba msaija ina sente zikabaho
busumi bwa anana munana na gamba no president butaka hizi abajungu ni bakiaro tukabetene King George tukamtiyina King George niwe na rema Uganda ali ngabo ya Queen na ikare Entebbe King George na abajungu kujja kutembura hano kujja mukabaho bakusana bayizire kanya ntakabaya ukabasanga abajungu kabasanga tukasanga mu abajungu bibikabinga batugambiraga babayiro harimo abajungu abangereza harimo abapolanda bakuruga mu Polanda nibo bakaba banyirwe muno abapolanda abo kubana nankeri hali kanisa yabo yaba Polanda erinka police church tahali nanka muteteri munyamasaza yamasindi hano tinga gitegereza cyane baro gendo nambiri babaziki bapolanda hano bali bayingi cyonka bakiraga mu bwingi bangereza hako buri muri mu guona hano buri kitongole cyone cyarimo bangereza n'abapolisi benkoba batwita benkoba abazijwa benkoba bona bali bajungu n'abadisi bona bali bajungu kandi ba British tibali bajungu bakuruga hana abakwana bakaba batwaire bazoyire Uganda bagitandikire girema bagitwaire yali isi yao Uganda bagitaga protectorate obu hato busumi emberereta embere was peaceful tekuli gama monda takudupango ekaberi bimbere yali nungi abantu nobusinge nabuburu abantu begonze cyonka abantu bali batayito munsi population ekabene kyali tayito muno muhona byali bisaka na hane njwana haro umuntu biri bisaka unuhona biri bisaka bibirubingo kuonka abantu bali batayito baiti yembera ero oyiroho byokolesa niyo byali abintu bikaba bitali birungi muno motoka ziri ntayito ubugali no bwali bwa bwingi pikipiki zaha busukuta ukajya hanyuma abantu bari batagaburu bataburu rugendo rubona no kurubata no rugano ugenda hoyiwa no rubata biro bingaho bo muhanda bibiri bisano bimaramo nempango ezatumaga hoyimoko kasumi kayikire empango wewe kabiri kitinisa abantu baru batagaburu batakuruga masindi kuno no marama birebi bagenda mu mpango hoyi ni baru bata nko kubara maganga ni bagenda na mugongo we bali muno kigere mpaka hoyi bamare biro mwenda burundi munana baloko bakulia bakunya baloko kandi empango yeireri ekwaho nawo kataitoni ya biro bino ere yali mpango eri yekitinisa bula bakagendaga omukama yabayinuraga baliyaga ebiri bakamaziru baliyaga banywaga babyamaga ne byokubya haroho bantu nibegoza nyuma ebiro 45 buno bagaruka cyonka ne mara mu mwenda empa na ontina buli muntu yagendaga mu mabune ga kabumba yetwikaga yagendaga yetwikaga kandi ati utayetweke uyorali yaki cyonka na yatetwekaga nawe yagendaga baitu naliya na bayetwekaga baba yoga kandi no busumi obu obukama bukaba bwina amani obukama national park ezokurezo bukaba buzinaho obusobozi bwa amani zino kabalegezo manyamweya manyanka obukama bukaba buzina obusobozi bwa amani hatu mukama byabaga ayino mukoro gwenkogo bagendaga mu park nibayite embogo nibaleta embogo ezo ibisoro byo mukisako ko nibayita nibaleta obukama byara nduza nawo abantu baga inyama bikibi biborogera inyama niziba nyingi bachumbe bigudulia ne bigudulia bantu nibalya inyama baite yokulya kugambege bikiro wingi nibugano mbyaro mihogo bitakuli toke nabyo byaro no kurugaira tibitandikire rero sikuze biteko zaro mihogo yaro ekitaro kyamani bo buhunga ngamba no mucheri Omuseti gwizire jweri ubuli gwali gwenjara eka yali yago muchere gyabaga yekitinisa muno yabaga yama muno yali yago muchere ebayita abantu bali yago buro ne balya ne muhogo ne bitakuli niye mere yaitu kurugendo no muguso gwano gwatandika biro titwaguli yaga nkekihuru betu biro tugulya nkekihuru wewe bagumyora musefuri ira buti twali yaga muguso omuguso gutwatumanyire hano gwali gwo mwenge ogwetonto nugo mbusa tukarumanyi baitu kandi uno alisema gukuli ogukaja hanyuma nago
hati obo obusumi obo nambiri ebyempuli mahuliziganya gana mutana abantu communicating ekiro hata communication ekaberi nzibu habukuba radio tizaro radio zino zokura zino nokutandika nyokurura radio nkabandi mu P1 misenyo aguzire radio bagetaga pai nkujijukira ne ibara yayo pai ajiguze. That was in 1955 tuli kiri isenyo elo isaza kiri andongo ya generedi yiguze masiri kuri akaja semera nguzire radio ina kibatu cyagigenda gukoto kit ni batega radio kyobo radio Uganda ekabero yarore kandi yali yongeti hati impuliziganye yoko kagambire twahandikaga mabaruha handike baruha nokuteka mbahasa nokuteka na stampu nokutwara post office ne korogwayo tuhandika mabaruha papura boro baitaga air mail no handika nogaruka nokazinga kalinke bahasa ne space yokuteka endagiro hali baruha yegena hali rugireyo kuno nayo nokuteka na stampu nokuteka mbahasa hati ni muhandika rulimi kirungereza runyoro majority abantu bali bamenye kwandika runyoro bunyoro abantu bakasomaira habo kuba sazi n'abantu bakaba kusaba kwandika urulimi ati nyokando runyoro ngambe kwandika runyoro nyondo handika na dictation iyo bano bazanyo kuntu kwase karamu nimpandika wono mana nyondo teka ka full stop mazi na dictation kandi no kusoma bible nyokyo gacyo kagambire kusoma nsukura busugwa ntandikiraho timbanza bino mayeka manenda byema maiso oba maybe amaiso nuko gakutana nuko kujya kundete but sort of that dictation iyo bwano bazanyo nari byo gwambe ko mbenye ne kala mbyo namba bamtegera ariko mugurusi emboze nu yamani muno toka wenda tutekeho hakati yao baita roko tamaliri communication nkugambire kuhandika baronto ite post office that was 1 2 communication yakabiri yali messages zokutuma omuntu ahantu no mugamba gendo bike nangasi webale muno goza fuye kiryandongo no roma basaije mpara murunda bamanyire kukatuka no mutuma kiryandongo na ateresi je nagenda warabare biro bisatu bata obo muntu kugagenzere kubika bitima muziki regeya kandi bati wafiki that was one way of communicating two aro gali kam akyaro harara kagali bamanye ko nanka tana akagali umuntu warafiri kiryandongo yuko wananka kugenda kweteze kagali nubakaho umwana akavuga gende abike niyo communication age niyo yokeyo ebisigero bindi tibyaro but that was the only way of communicating mugurusi nkwenda tubumule mukatito tunyoha amamaizi oina manyira abana bahana bazine bizina manyire abasazi nabaroho bo manyire byanye bya busumi bwabo bizina bya mulingoke kizina kione kisakubati nko yori murokole otusakufuna ikekedina abana bahana bazire bizina bingi bana bazine bizina bingi abamanyire kuzina hantu inabo bangi gonza na chacha ito okubaliyo kandi chacha ito mukuzina eba number 1 mu bunyoro twakagenda hoyi ma merundi kwikankesa tusingira yo gabahoyi tubalekayo abo murubuga bona bolezi bona tubalekayo harona kiko twageze Kampala bwise baroleze natu abalekayo tuina abana bazina hano baroho kandi chachi yaitu yo gali mananu omukuzina bebaire nungi kuruga nemyaka yenyuma ne bakuzina bizina hano gonzina mukyara wangu gaba mukwaya azine bizina ira kali akabiri mukwaya nyowe kuzina oko tinkumanya kurungi cyonka ngenderamu mugorosi katunywe ha maizi kankwereze kizina kinu baketa ni nyija tugama kimanyire kyananga kyezabuli ni nyija Yesu nikwezi tandika yo kitandika ale kanji kwereze bakiterera hada TV kizina baketa ni nyija ko bya Robert Prince reka kibanyemera tujya kuba tugaruka na mugorosi James Katusabe ko Kitara TV.
yemba bazizawe linye tokusemezebwa nesa gamaya we nyija Yesu tata nyija onyoge onsemeze nesa gamaya we nyija Yesu bambi nyija remboshika yandere onyoge onsemeze nesa gamaya we. Akazina baketa ni nyija kurugama Robert Prince kandi tukyainowe kitinisa Muzeyi Katusabe James emboze kyagenda maiso otobaire no tunyumiza ni omuntu ni mugamo kwetiza akagali ugenda kubika navuga na hikayo kana garuka naleta mahure eno ekyo kagambirige niko ali agenda kubikira garuka omuntu kunazikira baito hakiri bagatunge baito omuntu yabagana kyatunga kizibu kekyo okufa saheje gali yato ubundi noli yatungaga makuni bukyalo kwavugire gali nawe naija obagenze kubikira nanaija kuzika nawe naija ne gali navuga ne gali niyo hati sazi nobukama okafuna omke mugisa koraho nobukama tatunge ho mugiso gukoraho nobukama cyonganka ikara no munyoro wumukama muno isenyowe tika taika no munyoro wumukama isenyowe muno ebintu bimwe bike byobukama no yabingambiraga emigendere habo kuba omukama yajagaho wiwi umwana mutwa habo kuba mukama buyabaga bungire isazali yamarahoge biro bingi biro bina bundi sabiti omukama abonekera ombika bikwawukana atali ambuga yenkuru aizironka aisaza kiryandongo nkoko yamarahoge biro bingi bundi wiki nkugamba hambugaho niho na humura cyonga nagenda gaho mu byaro ko abahora mbiriko nabungaga nakora imirimo ye nabungira abantu be cyonke rwebajye usanga munana nagaruka akiko harakurara nahumuraho mugurisho gambe gota hamuzazi abazazi uruganda abazazi n'urukaruganga uruganda abazazi rukaruga kibiro no rwatandikira kibiro kuri omumunyo na hata hano uruganda tutaone kitebe cyete cyabazazi kwetera na group hati kasumi kayika nacho tugenda kubunga yoko kibiro nuru atandikire nabo kuba abazazi bakusinga batakibiro kandi nabo baliyo kandi batumanya naitwe kuno abazazi ba masini nabazazi bahoyi manaka bakivale baba bamanyire hati oha sazi n'umukuru w'ekika cy'abazazi umukuru w'ekika cy'abazazi ali retired reverend canon kirahwa mu bunyoro yona ububaitwa wa karamasindi hano mirimo ki muno y'abazazi bagire ni bakora mbukama buno ambukama muno ombukama bonyine abazazi isinyo yangambiraga ngo babaga bajwara kondo bajwara kondo nibo barahawe ni babo abantu abikara ni barolera emijwaro yo mukama niko babetaga kuna buraga isinyo nagamba kubanyunta baroleho cyuko yabazaga ngo tutatuli bajwara kondo nibo ni barolere byo mukama ajya kujwara nabiki byona ko yatugambira gati ukwenda kugarura hamirimo yawo umurimo gwawe no korago kubare bitabo ukagusanga utambusumyo obusumyo umurimo gukaba murongi nyoti ntagusanga imukize bukiona haba kuba icyo bitabo tukabibara kandi twabibara kimukandi byeti byavyo kuhandika tibiri byanyu bya computer no gizamugiza biri bitabo nyini kasubukeraho ulegeraho journal books zirano invoices zibiriaho receipts zibiriaho ibintu twikaramuga kandi tuhandike bitaba amperi yo mwaka around a given period yokora financial report
mwina ku producing kibeta trial balance kandi abakoto bali batukira muno bali hamwe ngokora balance sheet baitu nanye akawatekera levels okukora balance sheet nanye ngimanyire ni bitambe haligonzi bya banka bili bino kuhandika na balance sheet ninjiko na sazi no kubishobora babikwa ino bibara nkubibara kandi tinkugambira ogwa karawuli ntona retaiswire muri mugwa Uganda hotel nizira hano Masindi kabanza kora hamwe mu radio na taiswire radio nagenda mu bitabu kandi nagenda new TV hatunka genda kubara ibitabu nabigarukamo hato ku computer nabuze kabazitaka kanyire mu myaka ya 12 na mukaga computer kabazitaka kanyire there was still very few kyonka nabo twine bitabu byona byaro kasubu kumanya biki byona tukora na balance sheets balancing bitabu na auditors ni bajya kuruga mu companies ezindi company genebeta bagira auditing bitabu ni bajya ni auditing bitabu bambara ko auditing bitabu hanyuma ya week or two ni baha report ni ba satisfying bitabu bihandikirwe kurungi necyo ntusemerera babihandike tugamba amin na mukama wawe nagamba umulimo ndugo bantu bangi mwe bali kuhandika hato obusumi nambe watandikire kola Uganda hotel obus wakasa musara gwabaga guta otyo wewe nimeno kubaza kya musara tutaka genza gwa Uganda hotel tubanza gwa kota ali nabandiza kwa mutafuta siringi 2.5 2.5 nizikora hati ne suti yange inabandize kujuwara ni nkora hakoti nikajugura siringi 2.5 nikagisasura myezi ena buli mwezi no hayoga no sasura ekaba ya bei munene no trivira izingwezi baitaga trivira niona no jwao tino ni rusara ne nkoko kaunda zino nibo zaidi zino kaunda zino zikajejweri mu myaka ya kinana ne video Burundi kinana nena nubo president kaunda yiziro hano mu Uganda kaunda wananka wa Ghana wa Zambia yafiro yiziro hano abantu baromsanya jwera kantu kanyirire ati nao batandika kubaza baga nkwenda kakaunda ari muri yagenda kubaza ni kigambo cyagire kaunda so obo wagure sutu yao ye mitwari silingi 2.5 kabanza kusura aga sajja muhinda hari atandika kubazira suit teralin yabazira suit yakwa nagenda kure checkinga suit mazire kwa nyuma ya sabiti ibire hoyire ngwe hoyire ngamba suit hoyire ngwe hoyire nyongera yaga timbikize 10 nakubanza ati 15 atagamba suit gene nayo rasasuraga kandi mehatu esigaga basubuzi kwa kase yamanyaga ngo kukora tibakwimaga ibanja suit musara gwa 2.5 bamanyaga mwina kasente karoho kandi niweta nabantu ninkanyo ninyo bayendaga mu office kugambira musara gwa 2.5 onkagwizege kandi mu Uganda oto abakina rugire mu government nagenda mu kampuni nagenze mu kampuni obu nkabambandikire baruha ninsawo mulimo gwa receptionist bagenda kumpa siringi 3 naga nigusinga ogwana kandi ati 2.5 bagwemba 3.5 tibanyongero 10 baitu kandi kubale bitabo no kuba reception ikani kwisana atobo nkabanza nkayo kutomero mulimo osomero ina diploma degree yao ogamba kankolege guno ndisangwa ni ntunga guli gunasomero okucheregereza nata basigazwa na kubikoraga okusoma degree yao tibazine bana kyongana agitunge atatu no busanga musajja bya media ubundi cyari atasome bya media yasomere na bindi kyonka ataye futikiro kwatunge kasede n'ekintu ko twali tutyo no kamba kankolege kimi kiro bukirije nakyo ndikibugukira hana nyuko ko nabayiro na rugire mu government hano nkaize company nkasaba reception kwani wikali bali advertising hati mna mazire myaka ntaito ebiri hati aba company yetu ba Uganda hotels ba advertising and betaga kutunga aba bayetaga ba accounts clerks kuretegereza aba ine mpapuro ziti na ziti kandi kiri mu line ya kandi kiri mu line ya ngamba otyo ati nakusembere kinkwenda nakwate baro ni nsabo
tubona barubi yageze kuri baguroze hatuni barawe already ayine baruhe ejo kandi bo tukwenda bagumpa ati natandikiraho nakora myaka yange nka 5 ndi accounts clerk yakora ne promoting ne embassy ni accounts clerk twakora internal examinations nakyo nakikora nakirabo hati promoting banyita batwereka ba unit accountants hati babaga unit accountants hati bakutwara headquarter ne bakwasigninga hotels nkaibiri isatu hati nyo nagenze bantu ya headquarter Kampala banya signinga hotel ibiri ku checking ibitabo bya Masindi hotel ne byalira hotel hati lira haliyo accountant na Masindi ali accountant hati babaga bamaze mirimo yabo kuweze kuhiroba balance ibitabo byabo hati babiretaga kando wange hati nyoni mperuzinga through bakoze ni ndabamu ni nkora kini hati ukani nyoni mpa report hali management accountant hati mba management accountant abana bakozere niko twabaire tutyo obalizaho Masindi hotel byafaye kibyo manyira hali Masindi hotel ejo byafaye nkumanya hali Masindi hotel biri bigufu Masindi hotel originally tabaye Uganda hotel ekaba ya East African Railways and Harbors basejja bakabaina no bayombekere bari bakagyombeka mwaka kyo kusana guligwa 20 yokunesatu aba yombeko bintu yukiro wingi byona bajungu bino kaja 23 ekombeka abajungu bazite bajungu bayombekere railway ejo bari no bayombekere railway kana bayombekere na hotel no baiten enu nkuru hali yalira yalira mpyaka muno enu nkuru muno yalire kambe kwa mwaka gwa tinsanjo gwensanjo ijweli hano paitenu enyeira ya 28 oku 23 oku na Masindi hotel manya nanka Masindi hospital kwa umaka ni myaka ejo kwabona bali bajungu bali hano bali bajungu na miro Masindi bali bajungu nibo bayombekere bide bayombekana nanka ni kyombeko kya dise ejo ni myaka ejo kya dise kya kora mwejo ni myaka ejo byombeke byira muno obo hati kujja hano kuombeka no gura hano mwaka kiyogo hati hano kaja hano mwaka wa gwensanjo maka gwensanjo wagura nagura kapaka plot katito kakawanja kankarola kakango chonga kandi na isenyo iki kirero gurukulo miyembe hati kandi isenyo nawo yakataka ko ali andikere ni nkore kaliye rugo kaliye kazange kaisatu hati na nasi zino no twirima no twina ndimiro yazo na biringa ntugirimo uko nebihimba nebinyo atubonte yige okunomba yige nyoni impanuka kuba mu bihimba kubyara ati mukazi wangogo wenka mugama yo mkyara iwati chora akora iwati guma hano mbitoke hati obo kugura hano wa gross money zinga hano ngo gross money siringiti bitano tiniyo miezi ebiri wakolere sentence kandi obo bitano ebinaguziroho nabyo yangulizo akaba nyine nkurunyo nuyo yali mukamwe kimanje kintu cyonka bagenzere bakimureke yaga bamuga tunda sente zo lihamu zawo nyoko nkuru yazaraga tata wawe yazaraga mama wange ngambo bari kananka yo bono yendo tunda hatu yangulizo yaga nempapuro yazimpa icyo mugisa murungi kwampaire kwangulize zona nzine mu obusume bobo akabaho maebyo ebyebyapo byabaga just ndagano y'emikono endagano y'emikono ebyapa byoti byaroba itaharoho endagano ezobukama ize siringi 5 baruhezo izaho zaro kandi zina mani na lero zikeinago hati ke kibanje cyise waitu kikoto kirimo hayeka 15 cyonga buhandike bwacyo endagano y'obukameri esiringeze ekyaina mani na lero siringi bitano kusaka kuzigiraganya mu sente za saha zinu zinkazinga sajeyo
Genda gamanyo nkugambye sente zinga baitu zo sente sikaba nyingi mu nizo sente okwati nkugambye natungaga siringi 2.5 ndi mu kooti ati chazi ntibakubagana milioni 6 wanzu ngambye ati interpreter wa kooti biro nakutunga mazenga talo no mitwaro na abirunda asatu tokolola asatu agatunga ati interpreter bwana aje kuhingura interpreter wa kooti wa mani Heti chwani chinizu tuwatunga gubuli kana ino kurosemereirwe nakagale nobwo ina mani kandi abaramuzi bano abaramuzaabo bakanyaga abaramuzi baro abantu bakasomaira mtabani abantu bakasomaira kumanya basomerira neira abaramuzi baro nkati kubaro kandi nabaramuzi baro kandi nibajwara kurungi muno banyirira notino muramuzi ngungu guo baro bini byone biro bantu kuongereza bikabaho nyo muta unoboro muntu nakugamba ngo yabyanyi byakara ekyabairo buli nati nikikiro is no difference koteno kukajyo iri ne kazo neira za roho muntu najwara kati kukajyo iri bakubyogya mbogya cyo cyonga niyo difference niyejo yonka baitu bantu baroho kandi baro basomere kandi ne basoma okwihawo ensoma niye ekabane yahokana bura ati biro bino bakiro bingi bana degree diploma baitira buli ngoza kukugambira no muntu yabagasomera kangira MP6 yasomaga kana abazana urujungu rwa mani kandi bayine mirimo ya mani kangira MP6 habwo cyo ari twasomeire twakoragane bizamu wakaga MP4 maikarage kizamu cyihangaliyo na cya P4 nubono kiraba no gena mu 5 nasoma P5 and 6 hati kuruga P5 6 kugenda no gena baitaga junior secondary school tiwagigenda yuga otarabiro bizambi bibiri okubara no rujungu nubo genenka mu junior secondary school hati kuruga mu junior secondary school no soma no genda J3 nubono okora ekizamu ekikutwara hati hasinia tu senior siri watanjaga senior siri baita bakiro wengi bakarukiaga junior siri yao senior ya kabiri ya kabiri baita basomere mun bali bamani na magistrate bakiro wingi busumyo baro bamalize hajesiri mugurusi ebi kandi byo kucyakara biro bina basigazi bakujwara nini bagenda mu bidongo biki byanye byo kunyinye mu cyakaraga muta ato kucyakara okwo na lere no kuroneira kwaro kandi kucyakara kwa biro bino kukwahuka naho no kwira ira buli twagendaga mu bidongo nati bagenda kandi bidongo biri twagenda ngati biri byenke ebyanyu nezi na yiti twazinamuga teri niyo ke yanyu izina bikaba byembaga icyo twazinaga amazina gekingereza ago kuziguranga na webale muno no kwato mukazi no muteka mu kifome no mwetoro no muyimba no mugaruka no muzigura na yezigura na ino kandi mujwaire leka bino byanyu ni mugenda mujwaire ngo musigazi wangu oli kwajwaire icyo twatayoga na dancing ho batakwikiriza bawusazi bakubingiraga hageti garukayo kandi borabagenda mugenda mu dance ogambire gogenda mu dance oina kujwara suit rundi eswete beta pullover ojike kimanisa mbidongo bayikirizaga bagayiga bonka bayendaga abantu bali smart bawusa yikaraga hari ojwaire kubiro tuwayikirizwa yoga no gendo wese ojwaire ati biro no musigazo na genda mu club nazina na silipeza buli twagenda ngele busumbu twagenda mu club kuzina dance ojwaire silipa masindi hanu mwachakalira ganga masindi hotel kandi hati nkanyoya yali mu Uganda hotel ni nkola mu Uganda ni nicho abasajja bali ba amani bebitinisa ni muri ba amani abakazi bone manyenda gabali bakazi kandi barogo mukozi wa hotel ogunwe bafera oga ogunwe bayendaga na kimkocho kubanza 1 aina sente 2 muyonjo ojana mutahi ambidongo akalo kumutano bidongo nekindo oli muyonjo very smart bosa mutayenga nago mukozi wa Uganda hotel obuyonjo bajora gengi ma smart white black suit bagoro ba tongole bisate bikaba bemanyo kuba smart Uganda hotels
banks na post office. Those were the only areas ezali zimanywe mu buyonjo. Waragolo wagamba bank, waragolo waragolo post office. Abantu abali very smart. Ni sente zero. Zaro. Nonywa nolia. Kandi yekyo mukisa murungi. Nyontabe munyiwo omwenge up to now. Bukandema. Obo wanywaga ki? Soda. Ezini zino Pepsi niye yonyine yakaro. Umenye kuyaguraga? Sentaga. Sente nyingi munezo. 50 cents. Nogura ka soda. Habuko ziko siringi 5. Wafuna go musara gwa 2.5 sente zikaba nyingi. Ikandi wamaraga weekend no ina musiringi za 10 musa weekend negwa kurungi. No mukisiki nkole no mutwara nanywa na nyichakara no mwana tip. Again. Ati ara kasumi na Amerika akasumi kakabaka. Akasumi kakabaka bote kamini na mbere ya hakanire bidongo byekiro ni bidongo ni bibayi musana kaboho. Atahakana bidongo byekiro cyonko bakabikiriza bitakeiso obwire. Akabamini ekyo atabyakana baita kandi aro omulembe gwachakaizo omuntu okugwamini. Kandi tigulibo mu Uganda hano. Bachakaragamo. Omulembe gwamini gukachakaza abantu bayegonza banywa basemerera bazina dance. Obusume obwamini bonyine bukansanga Kampala. Twagenda kuli resort. Yagiruke neba Cape Town Villa. Kuli minyonyo kuli hansi kuli. Nuko twazinaga dance. Ni munywani mwikaro mukizigati nkano na haruguda lolese abantu bayikalire bakunywa mpaka saa mwenda gwekiro. Kandi busona ante nko kutukayikalire tu. Nibalete bikurete babiteka byo amaro. Ni munywera abo bizigati abandi kizigati kinikirala abandi balali muri munko ko mukuruma. Uro ni mwali yoge mpuno kandi amina kawali musiramu. Muri munko ko mukuruma muri mukivu. Mukwegonza ono natwagana buda twabaye kampana gana mukazi wangu. Mwe yanga tutaye na yo tukyanywa tukyachakara. Tugende wera mota nyokwa bazoleke bwire bukyali. Ahubwo ni muruka tukatwira. Nkayaho nakyo ntumyore ngata tugatubwire tumye bwire bona turata. Obo zino nankazi jadi hizi bero bottom zino zikaja. Bero bottom zikaja mwaka gwa Sanju na mwenda kinana. Zikaletwa na omusaija akaba president omahanga nga Northern Africa oko. Akaija bongo. Musaija kuba mwetaga bongo. Akaija hanu kubungira mwaka gwekinana arundi kinana gumu. Yaja kubungira amin. Obusume bukaba nenkora mu monanke no Nairo Hotel. Hata hizi akaja joire mpali nkoto haneti. Abasigazi ninyo mutandike bintu ebyo kopa bagirora basibira na muno kusibira mu wayigonza gonza nonye hadi gonze neno yenso gisibira cyonge no giyare nomo cyonga hasi kuneri kotet abasigazi batandika kwesara bero bottom bamaze ko president ora yarugiye mu North Africa yensege nyabere harakabarugiye Gabon akabarugire Gabon akabarugire Gabon yajajwaire pali nkotet wene bamweta bongo hati abana batandika kugamba tugwenda bongo bell bottom yatandikira abantu bajwara bell bottom bajwara mali hati obusumi obo ngamba mahulizaga mu nebizina kuruga Zaire tinibyo bihangire hano nibo no bakeraga no kutera no bali bahambire music ya Uganda bazaire ba Kongo ko bakaija bayingi muno hano ba televizina no bakiraga mu hano kutera bakiraga n'abanyarwanda Uganda Uganda bali batayito cyonka bakiro wingi barugaga bona Zaire ibizina kibyo kujuka imwachakalira muga bizina bike no kandi unayonda abijuka batwe byaro tikujya ni twamaraga jukizindira bizina tukuzina dance kandi oli muhoro utamanye no ruri tukuzina bizina tukunyumurwa kuzina mazina
kintu tugende haruzi mweri yendongo kandi twazinagaza binu mukuzinanye byabiro bino bya disco bino manye bekuteka bikani wazini twazinagala live band kandi bano bananka kandi bano ichi twali mu live musajja nibemera kule bakazi nibakwata instruments zabo bakutera kino akukora kino no barora ho gali tuzina live band tutazine in fact mwaka gwali gwekenana nebiri kabandi jinja mukriste kurene nkakakuzana manager wange niyo bitu nyitaganya nsobora niyo difference ki ya disco na dance niyo no na kyegenyi konta kumanyi kula bantu bakuzina nyoti kubikenga nyomanyire live band musajja nakwata gitai natera hano no wakagoma natera akutere nanka natera bitati bantu kula bakuteka hale ka tape bukini batalika kuzina yagamba disco muzindira music taping rweira iga recording irege niyo zina niyo disco ejo mutarika kuzina mazina niyo kandi live band ikajangwa ibete watu bantu bageze ni babirugaho ba recording ngako buzina nibateka ali nimuzitandika kuzina dance yayi hati mukwendera tugende tunywe amazi mutujya garukiraho henyine hatepo tugambe tepo bikaba bitanebindi turemerwe kufuna akazina tugambe bagirige ni mpabza akazina akabakoko ko nawo kandi uzangirije kugambira nyo kuzina nyo tebala ini yange tebala ikugambira kaduka akazina kanu ka unyoro kugamba Brazil akakunyimira tujya garukana muzeyi Katusabe James kali tumarire ntekanize ne Orubazo rwawe tugonza muno unyoro kaniwe mutima gwa Uganda tugonza muno unyoro ebirungi byona sangi gwa bunyoro tugonza muno unyoro kaniwe mutima gwa Uganda tugonza muno unyoro ebirungi byona sangi gwa bunyoro batwire kamba kambire ebyesi tebitwina ebitumaire tutamanyire baitu byotu bibyamire bunyoro twine byubugaiga byakabaleka kabamanyire wakana bajungu kwijo munoka mu Uganda bunyoro tupasiriki okubanza etakali twina itakali rungi muno etakali kweza ebyokulya kikabaga kizibu bunyoro yaitu webali tukuza mwebale muno mukazi nako ka bunyoro mugurusho bino tugamba compact tape zino obo compact mune grazinga compact za Kwegesa ndizi kujuna ugamba tisiringi 10 225 obutepo guraga bisiringi 225 butyo TV usumye buzikaba zero mwaka cyogo gutandikire kura hano na hotel sibizaro nanye nkabangi kandi nkabantayine se hotel mwaka cyogo na hotel nkabayo mwaka gwe sanju na gum obote obote cyamu yobuyo bati amina cyamu yobuyo no bana geze mu na hotel ara abantu batugamba amina akaba mubi muno amina akaba amina kandi watu muntu bobo okaruga bingi bikugambe bwawo watabe mubi cyonka abantu be nibo babayire abe yakozesa abo no babayire abasirikale no amini yoti mujuko akaba tujunira obusuma akaba butujunira we yakolesaga degree yakolesaga court antakaba beta dictator kaba musajja yakabaza kinda walizi omusuma gonze gali yararaga bateka bakukwataga bundi bakolasa ati baraba senka babiri bayibire gali bundi bayibire yoraga ko yi kati busuma bwaho umuntu ubusingi bwaho bwiba bwale obusuma bukaho nawo utandike kuba bwingi cyongo mini yakatandike ko namasinda hano bakarasira abasuma mukizaniro hano mwaka gwali gwekinana baitu nenawo basuma bakagenda balinda batu arisi bagenda mupako ko babatera abanyagura bakoraki no kwita baita babakwata babaleta firing squad yao mukizaniro publicly abantu bone barora abatera masasi
obusumi nambera mini yabingira abahindi mu hano mu Uganda mwaka gwensanyu n'ebiri nkaba ndi munaira embere kabita embere tabe ikaba nuyi akaba isa na munana akabaha baita kabaha sana na munana akabaha wiki nkayibiri 3 betegule bayetegura kyonka batayangire kwetegura no batungira obuzibu baita baketegura mali akaba wiki yona wiki hayibiri bakaraga babarangire biro bisigayireyo lero bisigayize biro biti bone bakitwara nkomuzano bamanyira kusana banye kokusana tamanya kibanza bulikena ngati ndedi kokuziranga bisigayize biro biti abahindi tubayire biro biti biro biti mukubuza ibiti cyonka baketegereze bakagenda batu nabandi bagenda mali ekintu ekyo kita affecting na Uganda the government ya Uganda economy kagwa habokuba hati wamazire kubinga abahindi bagenzere hati business na zone zali za bahindi zatwarwa abantu abatayinaho abatakusana kuzirukaniza omuntu gonze bamagenju yone juire bintu kutunda babitundaga ni babimara cyongo batakubanya babihaganka oruzere ekyo no habayiro buzibwa kimasa business za maragani zigwa za maragani gwa omuntu atungire pharmacy yone ijuire imbazi yone ro mu cyonga no gitunda no gimaram cyongo twakubanya ogitungira ota kugaruka kuri stockinga hata no ibintu byasisikalirire muna twaba kubi abandi bamaze ugenda abantu batunzire ibintu yona bihoire mu maduka bikozere ki twaba kubi no moyo gwabura ne sabuni zatandika kubura twaba kubi ubu mugurusi enjare ne tusoma yakabakuriye kusanganka bakorejo ntakajura buhura etabeho kabo abayi no ntagiroleho ndabana bayi ntakaza hivi kabaho kara government zo busumi obuniza biro binu ukuzigiragira nyota government za biro binu zo ziri government ziri modern kandi zirabuli zo zali government izali izikuwa bajungu na abantu baita babulijo bano bebyalo baitu izo ziri government ezo zirabuli zikabaho cyubwo kandi zitaleteho enkurakurana amani muno baitu bo bakalema hate niyo government igazine zero zino zo ziresere mu civilization ero yamani akwato umuntu nkai wokuswa kutandika ali factory yao no jikora natandika busube buli tukawatumanye kuhesa nukuruke bipali nukubumba bire bino babikolera mu factory nukuruke bipali nokubumba kuruke mikeka niyo twatumanye baite bisigairo bya bayari biro bino the whole thing is broad bano bakora kuna mibazi bano bakora kinu bano bakora soda bano buli boye thing was imported ibi jaga buja kuruga mahanga gahe baita hatukubiye kore ekintu kinu ekya atinke kirwere kine kitwina sahazine kya corona kuikanti bachingane ihanga ntata abantu muina kuta makasahazinu mutumina kurubata muina kora ebintu kabino bikabiruraho mbusumi wabo bwenyuma obusumi bwange bwenyine ebintu bikero bwenyine endwara nkeno ntagiro lichonga nkajura buhura ko busumi obwange endwara nyoye na sangiroho ina rozero bikaba bibembe baita haro ndwara zo burundu manye ndwara za burundu ko na nkeno bwere cyo bundi bwatalibanize muna abantu webisonde oburwaire bwa emisuje yaro nokurugayira ebyo ntabiro nyo oburwaire na sangire oburoho bwali bebembe abantu bakarwara bebembe myaka ya 5 mu kago bebembe bikaba bingi twina na campus bebembe mu binyoro hano yali kiryandongo hano lepa bagetaga leprose camp eriyo kiryandongo enderi soroti hati zibizona zikava abukube byona bakayizolera vaccine baze hati bazi tweetinga zawo kira za ndari yage ebembe niho abantu bazimbaga amaguru muno ibyo bijojo ibyo bijojo ebibembe
olware mubire ni kufuta ni kubaki ni kutandika kuchweka bichweka byaranke kuchweka ho nyino negenda okutuli kugenda oroho nororaga nogo wede watuliraga nka nabo watuliraga watuliraga nka korone kweka kutulira cyongo kasumi kahika babitungira vaccine bajungu hati bibembe tibitaho tizinomo hati uswana kumana nomwako takalago muntu webibembe naitwe tukakora okutolereza kwaitu nkaitwe twafuna ekihandiko kino kikole kya abakama kurugira kimu abantu mwaka n'emyaka yona abakama baita bazine babahomboka bwa winyoro nabo bona osa kutimba mu sitingiro mu yawaho n'abantu bato ni baroleraho mugurusi tata emboze eno ndaira baitu tujja kufuna obwire obundi kwenda ebigambo bya bikusembayo ntumalire emboze eno ebigambo bikusembayo tumalire emboze eno nkugonza kubanza kusima muno tabani Julius ahamuna group yawe ni yorose nayo kurugaho makwijja hano bakoze ikintu kirungi kandi kikuru muno niba banduze kwijja mu kayanga hano hamuli mu nkagono kekala ninkora BBS abo batejo hano hamuli mu nkagono baita twasanganga nayo bamustudio kuli kwa watu wakoraga kusima muno kandi kusima na TV yaitu eno Kitara TV mwebali kubayo kandi mugendo maiso nokukora kandi mweyongero kwera ni mseruliriza habo kubatinka nyontane ina tani kaguza kwani ba media nditunganta abantu bandi handi abali kwataho nkahandika katabo aka kwatagana na hangane cyorundi ibi orunyoro ebintu ebirabuli byakonyera go masomero kwa bana babasomese binte ni bega no kwega ruganyo n'umuntu na mwana na ruhura na rusoma na ruitegereza akatabo kenganikyo okabaye akatandikiro utenka katandikaho ngakatandikaho cyongo ni kora BBS turagira mukama waitu honest na cyali minister buli wananka kandi na printing machine cyonka twakatulukya baitu kandi kagaruka kabura yoko kazimira yoko hatije tukwendeze kukwata wakata bako tukatuluka enganikyo nyina nyingi turukiye akatabo kenganikyo enganikyo nyina nyingi najuwe tukantumye na myoro tukahemura kangamba yutandika katabo wako akangamba waine iki cyakora kirai kuturuka arone cyatukize kya mukama kabalega yangaba handikaga one day ulitunga umuntu alija aliyoli ni mutandikira aho mugenda maiso hati wobo ozokereye kujya kuyitekaniza kurungi ndakamara kutekaniza kasite namba ngine ndi kutera aito gwe tujya kora gwa kutypinga ku printing njya kutera ndakamara kuyiterekereza kurungi ndakore ngonze nganishoka 10 rundi zingazi kumara goze 50 that is enough volume ya katabo weko ningana na kutuno mulingo gwako njakatekaniza ndagwambira mugurusi tata webale muno wakaire ko twayire na nyose bale muno myo Julius obaire mwana murungi webale no kwijja hano abarozi ba Kitara TV amabara Julius Muhendo kandi twayipinda mugurusi Katusabe James embozi yabaire ndaira muno kurugira kimo mwaka guyazairo gurwa anana munana imbozi yabaire ndaira muno ba president bona hataba boyine bona mbamanyire tujja kufuna obwire nabo era tuchongera tunyumyemu nawe abukoita batabairaho ebintu nkabino tuteka kuba tubihuraho abantu nkabana babairaho abantu abaine bibaboyine so webale muno yiwatandikire gene tukuruga na program entekanize na betandikirege abora waira Facebook likinga page yaitu bora waira YouTube subscribing ya YouTube channel yaitu okwika utaita no muntekanize zindi mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.